Mu itangazo yanyujije kuri Twitter, Kongo yashinje u Rwanda kurasa indege yayo y'intambara. U Rwanda narwo rushinja Kongo kuvogera ikirere cyarwo. Kongo ariko ibyo yabihakanya, ahubwo ivuga ko ibyakozwe n'u Rwanda ari igikorwa cy'intambara. Muri Libya, urwego rw'ubutabazi rwatangaje ko abimukira 8 bapfuye, abandi 92 baratabarwa ubwo bageragezaga kwambuka inyanja ya Mediterane. Muri Zambia, abo mu muryango wa Lemekeni Nyirenda bakoze umuhango wo kumwibuka. Uyu yari umunyeshuri, nyuma afungwa ashinjwa ibiyobyabwenge, nyuma yaho ajyanwa ku rugamba muri Ukraine, aho yapfiriye ari mu itsinda rya Wagner ry'abacancuro b'Abarusiya. Muri Afurika y'Epfo, abo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Democratic Alliance Party bigaragambirije mu mujyi wa Cape Town n'ahandi binubira ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi umaze kuba agaterera nzamba. Naho muri Kenya, Paul Waweru, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubutabire mu ishuri ryisumbuye, yakoze agashya aho yakoze igare ry'amashanyarazi rihabwa ingufu na bateri zikoreshwa muri mudasobwa. Ubu iri gare riri gufasha mu kazi kose muri Kenya.